mau sewot bae ka aing kunaon sih. Sia keputin kanjang-kanjang meninggalkeun. Aing olahraga sorangan deui tinggal sia ku aing. Aing kaberangan. Sia mah. Ih sama wong, naon sih wong? Oh, olahraga kan itu. Aing dicuekin bae aing kunaon sih dicuekin bae aing. Nah olahraga make levis. Atuh kaberangan aing. Betul make keskieu tah. Kaberangan. Kaberangan aing. Tambah mah nama kulina tarama duit. Hoream. Atuh cek aing mah padahal mah sampur. Sampur aing mah dicuekin bae kunaon sih. Sia iluan dae jore-jore ih. Amit. Aing kasep dieuna sia. Nang lahirkeun main. Ih, gila aing sia. Mending jogi sakali didoy. Tah hayang aing. Kabur sia kabur. Dasar sia kabur ini. Mati. Ayo wong lah. Oman mau dia Jakarta tarama duit. Heeh, berangkat. Ayo si aman ninggalkeun aing bae kunaon sih saya mah bae aing. Aing ngerti mah meureun. Siapa? Makasih sama ada kayak kabobaturan kok segitu amat aing mah. Aing mah. Jadi 2, 3, 4, 5. Ih, mana tuh? Siap-siap pula. Siap. Tulisannya. Mana emang nih? Ih, aing jadi resep deui. Tangkeun ah. Manda olahraga yuk. Ini enak nih. Ayo orang jogging bareng. Ayo. Ih, naon sih mana mah jeung aing jogging da. Si ada datang tadi nak itu aing ada aing kudu jeung aing mau aing. Ingos. Dari ribut bae saduaan. Kira akura. Lah, yang sorangan bela. Ya bela, halan mau ada baju kamu. Iya. Hei, jangan bae. Iya hayang aing. Sia masa kita sakit pindahkeun aing. Aduh, haus aing capek terus jogging yuk. Kesa kapol-pol. Jadi Aduh. kirim sia. Tahu. Berdua aku naik haus. Seger ya tadi saya sakan kurang ya tadi. Manya jogging pakai sendal sih, mana aja. Aing lo ngomong bae atuh aing kan nginum ja. Ya itu tahun pas orang sepatu matu nang di Amerika ya lupa namanya. Percaya. Ayo datang-datang. Inunya jadi datang lagi loh. Datang di mana buah itu pas toko dapur. Kos-kosan di mana aing siapa? Nope. Kata siapa padu bae ngomong. Emang yang bawah bawah sama bro. Aduh buah ya. Woi, bawa teh lu kan? Jauh lah. Berapa duit lah namanya Korea? Namanya kana. Tenang. Oh, cepat. Ayo si ada kamangi jeung aing di dia. Kita mana? Ini mah aing bae. Kita mana? Taruh meureun tah. Itu banyak. Korea bisa matar sama duit. Sia kena kekuatan aing rasakeun tah. Ya pasokan awe bun kas ya. Iklan ieu. Iklan wan. Paling jogging meureun dasar. Ada repet aing. Saha bae aing atuh si ada kunang sih tekenan bae aing pan aing gabung meureun. Hendak jogging sepatuna mah kos Jordan. Pan aing balik kanjang di pos aing kebalik di rumah aja aing. Karang kesare. Aju asa ilujang ieu kunaon atuh. Atuh aing mah di manehna kalau olahraga itu aing kalau keturunan. Lain nama teh zaman. Pakai cara lefting. Ada. Tadi urang kapan kenalan lah. Hayang aing. Anda. Enak. Ya. Mana? Kayak beda kas ya. Karena Allah muak bae ya. Cuma muak kita sarang. Pantesan sia awewe puas sia. Oh, pakai konta. Kata. Itu hayang aing. Begini ya. Aing cuek kita mana video ramen meureun.
Ngomong kadang ngomong dia. Wah, nyantai. Tengek ke dia. Iya, lamun hayang awe bogoheun. Mana sih? Oh, poin kampeannya. Kas pasti bogoheun ka ieu. Mana sih ya? Biji bae. Ih, dua. Borong. Bagi-bagi kan. Indonesia bae. Resiko jalan makan. Sama lah, geus. Pasti salah terus ya bogoheun ke. Ya. Ini kan. Oh, Oma. Baisi. Enggak. Oh, itu enggak. Apa ini apa? Sama ngomongkeun aing dah. Ngomongkeun aing. Sama oleh lu, terus bikin aing keur kurang dulu terus deh. Keur bisa. Aing bareng jeung sia meureun tadi. Aing kan nyampe heula sia. Ini deh, dengan Oke. Milah ulah ntus ya. Ulah apa? Bismillah 3 kali. Oh. Bolos ya mah. Saya ka aing jajal. Yo, ini saya. Coba aing ngomongin dong. Pulang sih kan aing aus meureun. Kedeng. Kayaknya dibalikan gitu. Wawan. Aing bukan kebaik ngom. Aing. Yang siap. Di aing hayang. Lumayan dasar aing keur aus. Ganteng. Ingong, ayo kemana? Kasep. Sal, Yon. Iwang. Tadi dibedakan gitu. Mau ya kan lain sih. Gara-gara ente kaboga urang dicopot belah. Ada mau apa emang? Woi, daripada gitu, kita ngomong yuk. Ayo, tadi aing dunia kecil. Daripada saya sampai kan udah terbus ayo. Ayo. Taruh, 1, 2, 3. Satu. Everybody put your hands in the air. Ayo kumaha aing. Oh, aing mah capek ah. Ayo mah terus lagi ya ayo mah. Duluan. Woi, awan woi. Aku nanti ilmu. Ih, Jeneng aya hadiah jeung Neng. Naon? Udah astagfirullahaladzim. Wadap. Nah, sia jangan corei. Amin. Ulah nama. Kena lumayan. Kurang dulunya dah. Ya segera ayo gerak. Orang kalau potong omongan be, ulang potong. Kami datang